Amakuru masha rero nuko Alex Mukongomani ubu ngubu agiye kuzaza barizwa muri leta zunze ubumwe za Amerika. Alex Mukongomani ni muntu ki muraza kugenda mukurikirana bimwe mu mateka yiwe byamuranze mu bijanye n'indirimbo za gospel. Ariko jewe tugiye kubana nitweraga umuyobozi Victor Rika baheze kaze bakunzi ba Victor mwese aho muherereye ndanabaramukije. Reka dukurikirane ubuhamya bw'uyu mugabo udasanzwe, umugabo wagiye urangwa n'ukuri n'umwete udasanzwe mu murimo w'Imana. Iby'Imana yagiye mukoresha ni byinshi, ariko ndabizi yabyivugiye Imana yamuhaye ico bita igikundiro kandi ngo yaragisengeye. Ngwaye ikaze rero mu buhamya, hari ubwo yatangiwe n'abagabo b'imfura kandi bo kwizerwa, abakozi b'Imana bakomeye dukunda kandi twubaha. Muraza kubakurikirana mu buhamya batanze batangira Mukongomani. Alex rero akaba aragiye muri Amerika, muri leta zunze ubumwe za Amerika. Reka dukurikirane bimwe mu mateka byagiye bimuranga. Baye kaze nitwereka umuyobozi Victor, Imana barinde. Baye kaze kugira ngo dukurikirane, muhawe kaze. Man ni itangazo nzoza nteri saliyuti ngurekoka nuko nitwaduhura nzoza nteri saliyuti nimara ngurekoka. Yararirimbye hariya mu gitaramo cyo kuwa gatanu, ubwenge burashira, ibivumvuri biraza, za saruhembe na vunderi, inzuki, ibintu byose birivangaha, bikubita jamu biragongana, amatara aracana byanga kubisanya. Yararirimbye ngo alongola kasone oya kotalae Yazalakana kotelegana na mukiliye Yesu wazalakana na misoye Olo Yesu, Yesu kana kai Vida gaiva, ene peshe pli Yazalakana kotelegana na mukiliye Yesu wazalakana na misoye Olo Yesu, Yesu kana kai Ibyo byose bikugose ko Uwiteka Imana yawe manuwe no kugutabara. Humura mwana wanje, ibyo ubona byose ndabyumva, kandi mbere y'uko ubimbwira naramaze kubimenya. Kandi biteye ubwoba, ibyo byose bikugose kuko Uwiteka Imana yawe manuwe no kugutabara. Kuko Uwiteka Imana yawe manuwe no kugutabara. Kuko Uwiteka Imana yawe manuwe ai kuko Uwiteka Imana yawe manuwe no kugutabara. Kuko Uwiteka Imana yawe manuwe no Humura Yesu araje imyiza nk'igizu bazuba. Aburahamu yigeze kumubona mushusho y'ifisi y'igitama. Icyo gihe
urakoze cyane. Pastor Ben nawe atera rose tatu. Ubwira Imana ngo ijambo rwo mu mitima y'abantu. Rafiki yangu wa karibu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ewe rafiki cyangwa urekeje ukomeze nuko uriya mugabo uri gufata kamera hariya ni uw'i Bukavu, twahuye nawe, twabanye nawe mu nzu imyaka 2, yitwa Jivure, twarabanye arabizi. Nimba tuvuganye ikintu ni yego, nimba aciye ku ruhande ni ibibazo. Nabo twabana bose naho nakore muri Sepake, ariko cyo yasigaye kubabwira ibintu bibiri bana ba mama. Mugende mukunda ibintu bibiri. Igihe uri hano umutima tukagucira urubanza yo kudahari. Iyo uri hano, igihe udahari umutima tukagucira urubanza kudahari. Uzaza ukore mu gihe cyawe, usoze ugende. I Bukavu narakoze, ndasoza, Imana iradekura. Hano iki nicyo cyari iki kuri pe. Ndashima Imana kuko igihe canje nari nsigaje muri Kigali carangiye. Joyous babwira ibintu bitatu. Mugende mukunde gusenga, mwongere mukunde gusenga, mwongere mukunde gusenga, mwongere mukunde gusenga. Mubikundira ibintu bibiri. Imana izihindura ubuzima, Imana ikaguha iyo myaka 2 n'amezi 8 twahuyemo n'amobustakle atandukanye. Ariko ikintu nshimira Imana, ndashima Imana kuko yarinze umutima wanje ikanamfasha. Intambara ni nyinshi ariko ntizibuza icyo Imana yavuze ku muntu kugira ngo kikegweho. Rero nshima Imana ko mpagaze muri Joyous ndi kubasezera. Kubasezera biragoye pe. Kuva hano, kuva muri urusengero biragoye kuko hari ibintu kinda kubita ku kimibari, nakubita ku cy'avanayiti. Kareba ukuntu abantu baza batakara, nkama numva agaseri mu mutwe. N'abaririmbyi bake b'abawushipirita tugira ngo hano baza barara muri overnight tugaca. Umuntu wabikoraga nawe ni Frank. Jewe igituma njye mbikora discipline. Iyo ndi mu materaniro banyarimo sinsohoka, sinzaja no hari hanze ngo ngiye ku azamuka nimba ari hariya muri rantuze nkahita ngaruka. Kaba mfite urgence ikomeye. Rero bavandimwe, twakoranye umurimo w'Imana neza. Ndashima Imana ko Joyous yanyakiriye, Fosco ikanyakira, Mama Bishop na Bishop bakanyakira. Ndashima Imana kuko igihe cy'Imana iyo kigeze izigisoza. Ititaye ngo warababaye, ititaye ngo wararurize, ititaye ngo warapfukamye, ikabikorera igihe cyazo. Rero Imana yo mu ijuru, Imana naboneye muri Fosco, yego pfukama izamurira ibiganza nindangiza nkomeza ikiganiro ko nabigambiriye. Mana ndagushimiye kuko iyo uvuga urasohoza.
hanyuma magambo ikintu cya mbere ni uko Imana itahemukiye kwizera kwawe. Ndibuka tuva muri Australia, nyana bimwibukije, yahagaze hano turi online aravuga ngo ningeza mu kwezi kwa munani ntarabona viza yo kuja muri Amerika sinzosubira muri ambasade gusaba viza. birashoboka. Saninka